Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun sebenarnya ni, sebenarnya luhin, pasal may bisara pasal manusia pinter misteri itu tu, dia mengapa kita tadi, apa dia kita bersamian, dia nasi lau kiamat menangkan dalam kubur subjektif itu, misteri ini tengah kita tadi sampai lau kiamat si dalam larga men surga, ini story kita ni nakam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kehari ngapa kita tadi. Nah ini kita bisara, wajib kita Tuhan tadi bang Daud sama nampan biar bisara Nabi tenbiduk bisara Allah Subhanahu Wa Taala. Kubus si manamian, ya rin pit peronan subjek tadi metegel ini pasal bisara Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yuthabitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya sampai ini ayat le. Ya rin bang binti agamatin etinengge kita megge mian pindah-pindah atau wajah kita megberue inantananten agama Allah Subhanahu Wa Taala patatap kita si kalimat Allah Subhanahu Wa Taala agama Allah Subhanahu Wa Taala duk si kalimat ini kalimat tauhid lay. Terus ini sampai bisa sampai yang lain di bagian manusia magkahagat dukai yang duk manusia magkahagat dukai itu ini menjadi bisa berapa pelirian. Ubus semanamian si mana luhin kewasatan di ini pasal kemuliaan manusia mengelai selau kiamat dua. Ini si manusia mempunyai dua perkara sih. Ini magkahagat du gairu. Pimpin bahasa dia kanin. Ini naga pimpin si bahasa Arab kafir. Yang kita naga sebagai pakal lagi petuh. Dok dembuai sepungutin ini. Petuh kahagat sunagua kahagat disebut ikutan gain. Ini mianipu. Terus bangsi Arab independen munafik. Itu bangsi kita ya kan apa ini pun. Saya ngaka lah sana bisara bukan waktu itu bisarane. Tapi bisara tapi semalamian ini yang kemuliaan dan ini dua nagpungtin ini sih. Ini naga, naga betul guys semua gua ini pun. Ini teman-teman bisara tapi semalamian kemuliaan dan ganya ini. Bisa dua ekor mereka me mulia ini sedih dan melihatin ini ebut. Jalan di dalam lat dan ebut, apa muliaan dan ebut peritek kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Gania kapan deh? Jadi mana bisararan komite bisarate mana pelemian, mian lain dalam narka dalam ebut le, elum bisa selama-lama gene mati sewa ebutin gene mati pedin, semua gua selama-lama ini men parasan dan air men keluman dan paglatan dan ebut selama-lama. Ubus pengku ubus namian marahil. Semua gua pertambahan tadi sedikit-sedikit munasib lah isi bisarale naruh ketipan visi dan kepaklay insyaallah pe munglaw tibet ini bisara manusia asal magkahagat din nakahanin ni manusia mu'min yan sebisa bisaranen yan samen kahalanen mangtawad siya muli kaya mandalang kubur sampai tawad besi atinan law kiamat ni isa ben bisara si yan sisihim supaya ini pe sakup tebele si bisara dihululay ini si suku si manusia ini dua magpungtina ilay petut lai pagi binisarahin si siya kahalan din banglain si dalam ebut lahat din gani akahapan din bisan duplinta ini samian niyan lain agene si elum salam agene si mati selama-lama lain dalam ebut lay atau bisan pe ini sanan pe bisaran narkai nek ka be wan sung binisarati mana sini asal enen bang kita ya kan ebut tu ebut samian gak dia kapan ne gak dia nian lai tedo nian rahmat atau ini ruk ida lai semua gua dalam ebut sie selama-lama tiene manusia dua berpungtir ile tabu celo kiamat sepeseluin lai nian dua perkala yang mengat terus sebgo sepeselu tibitu kaisa Allah Subhanahu Wa Taala kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Bekas terbesar aku semalamnya ini besar terbesarnya. Ya setiap lain sedang mebut lay dan ubus inegas nasi. Pegegas sia takut baranden. Pag takut baranden takut isiran takut kuit dan
ginantian nisab sepen Allah subhanahu wa ta'ala isiru kuit samian. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab. Hanggang tapod kuit dan isiran samian ininangan nisab sa balik supaya tegas balik us liyadhuqul adhab Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pinne telasare duk pinne ga niya kedekat ene pekelasare nuit. Gene kubus tapod isihin duk kuitin kinakan ebut pikir si mati ini lagi sebab Allah subhanahu wa ta'ala balik isiru dan kuit duk isi ubus supaya gak dia kebekat ene pengelasare ene azabin atau siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya, nabang na si ipinta lai pag ubus tapod wabut lai kemang baran manusia lai gak nih nang balik no kini kan kini si mekelesa balik. Sungai iya bisaratu hari tiap-tiap pinne ubus tapod na baran dan tapod na isiran tapod na kuit dan kinakan wabut lai hininangan nisab si balik Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadhuqul adhab supaya mustamirna atau mian sigi-sigi pekelesare yene ebutin pepina sabian pekisamine kene semati selama-lama kene semati abang pente bang si pente ubus ka na mati ni si nakai bisrahin tu bang manusia yang tepine dalam neraka jahanam kene mati sain ni sekaran den pegilang tonsin dalam surga demikian kene mati lain ni maghables sa magdulbay dalam surga ni kene semati selama-lama. Si kedua ni ate bisara wa Allah subhanahu wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pasal yene pelatan den neraka jahanam. Bagas bisara ate ni samen pedi den samen kahalan den umus ni ada buah ga ate bisara ate bangsa inge leleman neraka jahanam ini. Ige pinain ko kupong ini. Hatu yung bagas histori te bidin ga pigi den fusin pasal niya histori te bi bangsa inge pelebe manusiain de mga tingin lugu magdalam narka atin niya may kapinan niya kita yan sarat pagkasay mata gid si mata kita mangantag ubos narkain pinte si dialuhan surgay sa amian ubos niya puente ubos penantihan le ini narka namin ini narka namin palabay manusia dan pada puente niya palabay peuntas pisi inunan ini surga. Na ene dewa pinantahan le ene narkai ebut te pesolabin. Kasi wala pa nga tayo ebut te pesolabin sa amin. Nubus liyan puentele bang mu'minin na bagas tebisrata binatawan kasi pinaulitan do haja bandun na sisi pamapayaman na lui to tasandan. Pagke bang ene do manusia inin sa inge keno ene manusia kaya maghagat manusia maghagat sa magawa ni po sa inge kaya lumaymayre Pagi bin Nabi Muhammad SAW sendiri patwa ene puenteinin niaan digi pe amban ene bugok teinin spemande ene kapile duk talem pe amban besi pelebeanin nasainge kalau bebe manusia digi pe amban kop ene tetan pende penetan manusia pende siratal mustaqim bang si kafir si dua manusia le digi pe amban kop pelebean den duk talem pe amban betis nasainge ke talib yang besi wahad min as-sayf ani ne saya ingat kalau memang rusak billahi namus ini gana dapat asal pelebihanin na lumawi ikem billahi mu'min duk kafir lumawi suwa palabi amal daitan miyan siratal mustaqim bisara wallahu subhanahu wa ta'ala pursayan namus bangyene manusia ge maghangat manusia magkafir duk manusia maghangat sumegwa ni pagod bisaratan bi lumawi rak billahi ku sehingga kumabege lumawi digi ang pangkop palibantan sa ingi kasuwere duk talim ang besi sa ingi ge putak-putak naus pagpalabi ene entas yatasaqatuna la pagpalabi ene labo nagdilam namin walasil bustan kubong miyan ko bustan mataboy miyan pinto ko bustan mataboy miyan eno narkain la ideal biyaw sa miyan nus itu bin Israel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aban hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan sahabat ini dan buah apa ini oras lain ne kay kome itu atin magtingko pakali si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngurungan siya daras atau ngurung siya muhadara sa amin rasulin ina mo rin ele pasal ini bisarang jahano ito ni istorya no ene yene kahalan manusia kahalan markain luk helia no ene duk kaya no umat nen
duk liar ng sahabat nen. Ben Abu Hurairah yan dan buat pin oras lai pin ke pakali atau pahadir bisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus tingko saya pita ko ngurung muhadara ye ngurung tars tingko pin kai pakali kai bisi ye kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'na sautan ma'al haibati wasyiddah sangtiman ningko en pinne besuang haja pinne fasami'na sautan besuang haja pinne kami nagakale suala palis tamaran palis pinta ko elektrimian sa palis ko pinta ni sunabang ko kanjun basta palis asal mekepe enure menure dalam tegera sa amin sa palis takala wa de manama laisa dalam mian majlis lai pertengkuan besuang haja fasami'na sauta ma mian besuang haja pinne magakali kami suala palis tamaran palis pinne suala les pertengkuan mian Fakala alaihi salatu wassalam Pagkisika puas penne suala te bisara miya te kene miya nagtos bisara ga me ki bisara me sahabat miya ga me ki bisara panna ke monsie sabab ene suala me te kene miya na pelesne pag ubos samen suala te kene miya nagtos bisara rasul gaben abu tantati wa rasul sallallahu alaihi wasallam gabisan katilla wa de bang ine suala miya Lektos iya misara rasul. Nek ubos sualamian, ya tekeler mek balugub ene mek pinte ko elete atau ko timbak ko kejumian de asal palis tamanan palis, lektos misara sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Rasulin faqala alaihi salatu wasallam atadruna ma hadha? Ya Tuhan dipinne o me sahabat ko bang ine pinne sualali. Bang ine elete le bang ine me peles ene mengi mekipenno. Mekibisusi. Panna saya kaya man pada soal apa basta kelera samian soal hamian si waktu yang laisa si rasulin si melingkan si waktu mana jadi kelera si orasmian haja kelera soal hamian atadruna ma hada kita waham bipinna bang ine pinna ya basa soal halai soal ine yan soal ine pinna me kelera yan pinna sahabatin qulna Allah wa rasuluhu alam Allah taala pinna Intel besar kau pinne, kau pinne Rasulullah pinne dengan Tuhan suara ini. Ya ke Tuhan kami. Bang suara ini petek kasih Dia ke Tuhan kami bang suara ini sudah membawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan ini suara ini bang suara ini bang antar duka dengan Tuhan ini tuangan duka. Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan suara ini bang ini suara ambang bang antar duka pinne ini saya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan ini suara ini. Ubus sudah kau pinne kami. Ini pindah, maka kami sahabat itu tawanan, yang nuk ketahuan kami begini. Pindah Rasul kal, pindah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suara leh pindah. Bangga ketahuan bi, ini pindah, suara atau ini begedu batu, dembuah batu pindah, begedu batu, yang dembuah batu pindah, suara heling dembuah batu pindah. Yedelu betule pinne usila fi jahannam mundu 70 ama walan intaha ila qariha dembu'a adu batu betule bangga pinne ke tawbi kan tekam inin pinne suala batu betule pinne bagas ilabo ade pinne usila fi jahannam bagas ilabo ade pinne atau betule ilabo megdelem narka jahannam tayal wayahin Subia, dumen yang sini, dumen nian palamen de horas, mundu 70 sama, titumpu tahun ne penne tahun akhirat palabe pengal boye. Eme butek si waktu dumen pengal boye si waktu bag negol si waktu peke besar jangan duman. Ampan pitumpu tahun ne behune ma pitumpu tahun la si waktu si waktu peke remian. Ilawo ne betumian. Ulqiya fi jahannam walan pin intaha ila fariha pitumpu tahun ne pin tegelanen ilabo amban data ene pointele potente mian direk pidele meluang jahannam mian di dalam kamian ubus pitumpu tahun bau siga pin ma pitumpu tahun ku itule bau pitumpu tahun i pin behune umabut lesi tedas narka jahannam pitumpu tahun akhirat dua ke bekas besar cuman tahun punya bisa
Dumain tahun itu pada sensor itu 70 tahun setahun akhirat tegeran men. Yene leleman pilihan manusia ini, yene dua manusia ini. Pilihan manusia ini, but lihat lagi mencari tepek lola antewi. Pilihan ampat de kutanarka, tanabu ku de marka jahannam sumegwa bang behe kun gete sandalku. Atau bang pengalimut kun gete sandalku, atau bang pagmasyat kun gete sandalku, atau bang pagkasa kun gete sandalku sampean ampat de kutanarka. Megalon megalian natin tipsin duwe. So bang narka jahannam ebut ampat ebut sidun ngane bisa sel mas labis dapat hinang tili ini. Dahil nang tili lola kita basta perkara ini. Pade ulti pinne ene pinne ang batu. Ilabo pinne 70 tahun ne palabi behune kompleto 70 tahun ko itule ibu kompleto tekelete ni pinne behune behuman behumabuci ila kahariha ene si inuri si tetas na samia. Nobos ene nawa talahanen ang bansiye duk ene leleman narka jahannamin duk ene men hawa peles beluk betu ene beget do betu si tek kasi inuri 70 tahun leleman nen takale pe ene hawa peles beget dunia. Ni en antan palhatan ine narka jahannamin. Duk hedi teriduk kanu begi dumenin bisaraku so bisara Allah Subhanahu wa taala hangkan kita wan tabi bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan kita tahu bisara gay mencari gay bangin Deus tak mikir impossible impossible ini gay impossible Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini inakan wa samia hangkan ina sampai wa ina sikit tabi duk helian tabi gay basta pilihan manusia ini berperkara manusia gay maghagan duk manusia nginang dagay betul besar nginang dagay sa agama Allah Subhanahu wa taala maghinang hap us magmaksiat maghinang hap us magmaksiat yene manusia itinen ene munafikin atau minang lagi antag pinapole tabut sa kiamat Allah Subhanahu wa taala ene dalam ene kupumya na sa inge kalumos manusia bang dumen dan buah-buah sama Allah Subhanahu wa taala sumagua ene itu ene magpangkat periawa sa amin ini jannami. Yan ulaha tagnatad na pinne inenan ini jannami di bisrate yan. Niya pinne kining ginisan nembe ginisan to. Sumagwa bisa ng pinne sen ginisan nen asa ko di bisrate to sa enan umara sa ebutto. Sumay binisa yan hadja ginis na hadja me kawalamanin sa amin sumagwa asal enen jahannam to bang sikit ebutto kana enun sa amin. Gaw na alisane pinte asal karena lisani kahapan. Supaya saya inhaja kung asal andang lu sabduk teheliante asal manambahin ne. Niya pinne pito narkain pito ungginis bagpangkat pinne priawa. Yan may bida-bida sa niyan. Kaya sa pinne ulah asair. Yan pinne narka asair atau ebot sair. Wala so basta pita peragnan wala pinne peragnan. Dan buah pita pante bisa na may kawalaman sair peragnan. Umus enen narkani pwede pagsarara pagsibasa Arab pwede as-sair so bang sige ka sa ebot do sairin ebot do jahannam ebot do sa amin kemon asal gar na ano sa di so ina na hadyo na sa amin ginis ene ulah as-sair yan epin en narkai tagnatag na pinte tagnatag pangkat le epin enen as-sair umus ta'ala pasuhtan li ashabi as-sair Umus, emang bisarana sini Allah Subhanahu wa taala asalnya narkain enen amban inenan Allah Subhanahu wa taala penne asair. Umus sine penne mula-mula na umesek meleile penne kawalamani. Sinarka ine narka asair. Sine tagna benesekle atau sine tagdapo sine narka asair binisara Allah Subhanahu wa taala. Umus penne kawalamani yanziluhal mukadzibuna. Ini ne Sebagai ng sinin, binisara, bang mu'min ke, bang kafir ke, bang ine ke, bang Christian ke, bang asuk ke, bang yakap ke, bang ine. Sumagua, si sine manusia pinne, gay misara bang girudusta. Sine, manusia nagdusta. Dustain salido, dustain salido, dusta nagpirikepiren, dusta ko bolola iya. Dustain sali itu lola ini dusta le ini memang siapa le dustain sali itu pinain
magdusta aku lola duk asal magdusta aku to bangke magdusta sali duyen lola duk to asal hinukum ke Allah subhanahu wa taala dusta ke bakalari haram anta sine me polianihin dakala masuk inda ba sine me polianihin ene narka saile yene dilan ebot sail samia pasuh kal ashab sair yene pasuh kal lil mukaththibin yene manusiain pene polianiye wallahu subhanahu wa taala bang manusia bisaranen pipito Allah sagem dusta luwene ke lola luwene ke gai ire bisaranen aine pemulihanen yene dilan narka saile ini من مسرات بي من مسرات kita بي شو بيقول تيا مسرات بي بسوق الأصحاب السير ينه ما نسيا ندروس تا بسرائن ساميان بسرات بالك عبدو بسرائن كوسين ناركاين تقدرتنا بين الله سبحانه وتعالى بسوق الأصحاب السير ينه ينسوق ما نسيا بسرائن سالي دو ندروس تا لولا دو كلينتو إتن ندروس تا بسرائن قالك كتوني نسوي دوستاين gay penia melingkan si duit air itu kakek hanen mu'min mula aku sama kita makan beres lola beres so masih kita bisa nak kita bi so murah-murahan kekahanen asal dustain kekahanen dustain lu ne ke lola anu keto asal bandua lu sini age maghagan duk maghagan duga itu eten amat kafe duk magmunafi so bang muslim khalis bisa magdusta pinte asal mentos no tubatan samian nian gay asal marama na so bang edu ya parka grupo manusia ini asal tesulat dalam enuren asal tabian yang dusta lang misa sine yene manusia ge magkagan duk manusia magkagan dua itu yen penuin penugatayahin tabot selaw kiamat wallahu subhanahu wa taala yene asair pinne darga asair mian umos si kedua daraka periawa si kedua narka periawa anu yang darasat men yene pinne enen laza tibisara Allah subhanahu wa taala dalam Quran inne kalla innaha lana nazza'atan lishawa enen yene pinne na manusia ene laza enen semua gua tibisara beli asal hebut tu enen bang sikit hebut tu umos sine mula-mula na umisi dalam narka ini sine mula-mula hidup mau untuk kami kan amban doang amban ay manusia mengi maghagan lu mengi maghagan ini pite mula-mula umisi siya dalam narka sana misal hilang dan ini manusia sali itu sampai mukmin bang manusia ge magzakat manusia ini bang manusia ini uliputan harta ne bang niya harta ne samian pinde ganta ini Allah subhanahu wa taala ingge pengurung ne yang megkuripot Burumen ni kata siku ni asal musli yang geranta Allah subhanahu wa taala bang dia arta bersama umabot si gantaan ne duk umabot si nisab ne gani mentari sikite semua ko ada tepite sime yene me nagbistamban kita insania na manusia ale me kuripot tege pin ne ko magkamiskinan banganan ko ne mian lihatusin kekurangan ne dengibuin hatus atau 50 na gani umabot na yen abot silaw kiamat saban ene arta dikit-dikit mian meke asik isa dalam narka ini lama mian sabda urung ne hamba Allah subhanahu wa taala ga magzakat ga magzakat siketellu lian ene pinne sakar narka sakar pinne atau ebut sakar ene pin Allah subhanahu wa taala alil mujrimina ma salakakum fi sakar qalu lam naku silakan lupotane min al musallin ini mula-mula dan Allah subhanahu wa ta'ala lam naku minal musallin wa ikam tapitu ulali malaikatin pinapine manusia yang binone pisin narkale manusia sekianan pin malaikat itu kam tapitu ini kam ga bisrat bene lule kam ga bikil ga usal bi bikilan bin ga usal bi pemayan bin tekele misalnya kam tapitu na bisrat bi landu ni kehurit bang sampai do din magbenna lahi ini kerupangan atau yang ketuas dan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala samia ina bisararin inne qalu lam naku minal musallin kun kay pinitepitu narkamian si manusia ga magsambahayan manusia lam naku minal musallin ga manusia bisa nalu yang magsambayangin ihajahap patuloy-tuloy
Ihajahap ko ito dalam high-tech sa kita ihajahap pag internet dan dalam cellphone ihap pag inutan sa kemon na iwan na sa amin iwan na mesti iwan na panamay saban iyan ga siya pinagtungan duktungan ko Allah subhanahu wa ta'ala sumago at dalam ini sa karamihan dalam nagkasama kaya sa pisara dan Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin ina subhanahu ko subhanahu ko box ay digiri إنما الذين هم تهديد بكيبون والحاصل اللي أنت نيا ما نسيا أصلا سبنا البنا بيت ناركع نسبة مقسم بايم ني مقسم بايم ده المميات وبيننا كم تناركع دا بيننا كم مقسم بايم قالوا لم نكن من المصلين دا كم مقسم بايم ولو أنت تدنا بكي إن المانوسيا بينك حجني Jadi naman kemon agama kemon rukun ini sembahyang sedia mansyarat le usga hininang we de da hinang we de keyen da pen de sembahyang nomos asal gai pain peke takare da we tibi au puri tati nangge kita sembahyang ebut na magsembahyang pain magsembahyang indaw sembahyang na kusamian sumewa indaw magail amman bi ako magail amman kanamo git kita tawanan ngosok tingi enggak ngosok tangan sabi so pinabasa ko na bahayan ya po saya, natawanan pinayamagin na ko, piyo bang ta, dua si parehin na tawata, dua si pong ibig, mamaya magin na uste, song salam ni, tahayat din sa amin. Assalamualaikum. Nabayan, okay nabayan. Natawanan sa ga, pinayamagin na ko, bagi ta, waktu pasarin, magin niya, ano yung song elew, before 5 minutes, before 5 elew, magin na ko na bang pasar. At alulid sa amin, panabang ni, nabayan ni. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang sambahayan mo, okay nabayan kayo. Sumagwa, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Magsambayan kayo sa buwa sambahayan nunan pa inday sa sehun. Maghapaw sumagwa, maghape. Dali ka magsambayan mo kagano kung nagagalukan. Hape bang sino pagsambayan inday kita ng bahayang. Nagedong hati kita bigay lugar sa parasa sa tipin ng bahayang. Pero hati lil fawailul lil musallin yan na sambahayan lay pinong bastuhan niya hindi na narka ebut lil musallin. Tinartanto irenan wallahu subhanahu wa ta'ala niya narka alay enen si suku manusia ni si suku manusia magsembahyang. Sumagwa asik koy kay magsembahyang den berislam yan. May waktu ye tinuhut naman tinuhut ye na pagsembahyang den kinabayan Tuhan duk kinabayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau man sara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa tinuhut pagsembahyang den kinabayan den. May hinang-hinang iye sara diri haranne dumain sara amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dili. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi fa huwa radd. Laysa alaina fa huwa radd. Sisine-sine naghinang-hinang ene ganta pag-ibadat. Ngelekat nghinang-hinang sabian. Nag-imbento hinang. Gaam man tinisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaam man tinisara wa tahinang wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinang-hinang ni kabayan na sabian. Dumen pa huwa radd. Hinang nilipin ni balik siya gitinima. Gitinima pagtua hangat baik tujuh ya gitinima sini tinima Allah subhanahu wa ta'ala sunagwa dalam neraka jahat namin sembahyang yang bodoh ini saya. Si ketel, si keempat niat ini niat pende keempat sembahyang agak keempat ini bayuan neraka pende menutu niat ini kitab ulama tu niya pinne manusia tanarka pinne wal khamis ada iskapat niya pinne ini warabi jahannam ina jahannam pinna ka jahannam ibu jahannam sa amin sa binuni niyan inena no ito sa amin umus jahannamin bin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jahannamin temesuku pinle la maw'iduhum sisiye kemon sisiye kemon yene menungka Allah subhanahu wa ta'ala kaisa yene magtinggal zakatin kaisa manusia magsembayangin duk manusia magsembayang supaya pahil-pahil si ketelu yene ko tibeseramian manusia bisa magsembayang bisan muslim atau bisan ne dua perkala le sumegwa bisrana ini
dusta. Yang dusta sih. Pero wala siyahin pinasik si kemon dele pene jahannam ya. Kemon. Wa inna jahannama la maw'iduhum. Kemon na si eto sarare lumian. Lamod na lai pinagsilahumi ni si bangga umasik le si sakar, bangga umasik le si laza, bangga umasik le si mianere ko sarare lumian. Umasik tu kemon dele jahannam manusia. Umasik. Walhasil ka niya ke mian ke lumuas de asal masing-masing pe polen cehin wallahu subhanahu wa ta'ala lesi jahannam ya. Si kelime ibn al-jahim iya rusa in Allah subhanahu wa ta'ala man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa jahannam sab jahim sine manusia tanarka dalam narka jahim pinasekin dan Allah subhanahu wa ta'ala bisirat Tuhan man tagha isa wa athara al-hayat ad-dunya dua manusia dua ini bang penia si iya tu si dunia amban yene manusia amat kafir lene manusia yene munafik lene kesamian duk pente manusia sebine pita mumin samen penia si iya atas dua perkala fa innal jahima hiyal ma'wa pinne me poliadehi pin Allah subhanahu wa ta'ala tawut illau kiamat jahim pinne petenan dan atau pakakalan dan metekan sin Allah subhanahu wa ta'ala illau kiamat sini pamma mantaga sikisa ina tagay yene manusia nagdalwaka ko pinaur litang dupang nagdirupang to illau yan dilunya mapati gara duse ngalampas gara duse yan nagmaasiat ine baywan maasiat sa amin hinang mo sa taka common kemon nagrupangan sa amin taka ini yan sobra bi ampan asal merupang taman merupangin dibe sa amin tempon ni kemon pinte no sampai nagbistaran ko pero ulit tak na ini ako ni pinte na pinte kam ngasa Tuhan sedia ako ni pinte Tuhan dibanding kawin dai ini umudan buat asal dupang manusia sini Uus pasumo nesi me pinte sedia mamlek kerubangan era en pinte tala ini Allah subhanahu wa ta'ala usi dalam Quran di sana. Pamma man taga pinte magtajabbar magdupang magtakabbur samian usi lo dunya wa athara al hayat ad-dunya takabbur magdupang ubus wa athara al hayat ad-dunya yen hajja patatapanne yene hajja pinikil pikil nen samian bangsa inge kapag dunyanin bangsa inge karyanin ke karatanin ke kasibnen ke kalumanin ke kandanin taman po sa manapat bang pitas dun nga nadya pinikil wa athar hayata dunya dun nga nadya bangsa inge gana je pikil nen lawakirat lumen Allah subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khairul laka min al-ula da pikil dunya bisan pa sa inge kasinteni bisan pesaing galang ke udarasat tebe le ke poison tebe bisan pesaing gene yan ina samen dunya tebe gania guna-gunane si Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmu kiamat gania sabhab bisikau pinne ene tikilu yan inamun yene bangkau sel akhirat pangsinge kapan lai dai don wal akhiratu khairul lakum min al-ula yene yan akhirat tu yan hab tamaran hab amban yene me pagdayano atau pagke king no pagke presidente no matus dunya ini hape ang bantabot bangke mulit sa akhirat sa amin bisan pasaing hape na to si dunya bisan pasaing na sa amin inek haran ta suda sumewa wa athar hayat ad-dunya bang ini na jete pikir na sa amin ang dunya na nihat jagana na pikir bang ko ingi kapan ina ni berota sa akhiratin tabot sa kiamat ini tandaan nga megke mumpat iya pagde Qur'ani game ke mumpat iya pagdayanin tusi lo dunya pero Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot sa kiamat Jadi kuliah diahin pero Allah subhanahu wa ta'ala yene yan jahim yan atau narkanya eman tabi may kumuntin sa kamsab kita tu asal ke kahanted ang panmanusia may kesusihan niya na dembuwa kahabew tabi niya na dembuwa sa tabi niya na lumaat tabi sinapiwan dengan sisik duk miyan ini duk miyan sa hirap sabihan ubus nagkasusihan kiti bang niya tikite tabi duwe kahabew nito bang niya tikite tabi si kita yung lumaatin bisirap ng buhay ni pa kapag-hapap ni pa yung mansirap bang niya dimdig na sa amin si kita yung miyan sa isik
pagkakita tabi luma dambuayan sa amin ine be dambuayan ine be papan atau yan playmorian nun ako penuwet sa inyo ko ang da sumewa da kan me kesusihan sa dakitin kesusihan sumewa yepek kesusihan tin be kimongdian sa kamasla bagnia dambua daya handakitin be kesusi ambat dalu dak de kesusihan bagnia dambua sip da am pagkakitin niya da ambat dalu so kesuat wallahu subhanahu wa ta'ala ni ada buat mereka pagluma mita lah nampak dah kita mayang semua tatap payaman tebi medewa amban kita ini apa ente rumah tebi seisik payaman tebi bang niya pekesamian rumah negak kerindingan atau karut-karut sendiri kesamian bagi abang apa ni aman dan sih mereka amban kita ini ya ketikitan keman wa akhir ada dunia lo sa tepek dunia tebi sahin kita pekebut tebi sih ini semua tatap payaman tebi bang niya lama kita makakan kita alhamdulillah minta dari elo bagnia dan buat mungkin itu bersamian makin akan pengpinte dua minta di sekolah lebih pikir apa yang mante sekian sekarang ame dah kita make kesusahan bangnya kita dan biek kasin ek kadang samian apa yang mante amat dulu semua make kesusahan kita bangnya alu kita bangnya alu kita istiqamah tujuh masjid istiqamah tujuh madrasah, istiqamah tujuh pagtakliman, istiqamah tujuh pagzikiran, pagbasa ang Quran, pekute bis Tuhan ni, pagkausahan ti pangkain ke pekeliu ti biyayin. Di ba pag-eru ti nangis kiti bi Tuhan Tuhan ko, bangsa ingin makin kayatan ko dahil ayat. Da. Pag-eru ti bi, bilik ti bi, pagkasusihan ti bi, bang niya ati kita ti bilu, ati men ini. Basa pagbasa Quran. Basa magsambayang kemon tihinangin sa amin pagpangimani. Kemon na pangandakan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tihinangin. Ubus pahimante, bukiti baan. Asal gete erutin. Pekutin itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tengisan tabi bangsain gabi bang dayalan maglupungin peke overtake tabi si Ali. Bangsain gabi magi kita basa magzikir ang bani. Bangsain gabi magi kasambayang tan ang bani. Bangsain gabi magi miyan pengajitan ang bani. Bangsain ka kemon sa amin sa amin pengintan. So magwa bang payamante bang kuing kasinten be bani da. Tegian patata pangi pinikutan bi irin tedoten dunya sa amin ila tedoten tabut sa kiamat. Iyan narka jahannam be mudaten ba. Waliyadu billah be medekanihin wallahu subhanahu wa ta'ala. Na itu tebelit ko besara asal ke kahan amban manusia ko itu. Kekan manusia ko itu tandanen niya cellphone tege cellphone ni okat-okat. Pegnite sa dambuwa, na dambuwa latest ko itu, gay ang gay. Pagpayam na tane kan. Itandanen. Pagpayam na niya jeep na okat-okat, siyahin. Ngite dambuwa sa miyan, pagpayam na, ila naman okat pag hello galigin, dambuwa na ngilap na jeep, lagin ito kitang dayamon jeep na. Niya dambuwa pantalon na sa miyan. Pagpayam na siya dambuwa, langkaw. Ida bido bertekad. Dah, ampat ne, tersurat si iye. Atau ada kita utang. Atau papatihan te baranta supaya haja keliwat tadi ada guys. Itu ini asal andang dari rezeki dan tersurat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma gua pek masusihantan bi, pek tebote bi tenangisan si Allah Subhanahu wa ta'ala bang niya kita tebi. Paha bangotan bang kuige paputate bangotin. Bang niya pagbidate bi miyan nagsahal bang kuiga pagsahal tan bisamian. Bang niya di kita tabi kaba masjid lu istiqamah bang tiangi sa kabanten bi basa kita mare masjid nambayang si masjid atau magbasa Quran atau ayan pagkawanten. Sabi ko bang dunya daan. Geru ge etinen ge magpapacik di ustad di sana. Si kalima siken nem ila Allah subhanahu wa ta'ala yan janarkain niya bin Allah subhanahu wa ta'ala siken nem ne bin al-hawiyah wa ummuhu hawiyah وما أدراك ما هي نار حامية. Ubus yang hawainin kita bisa relumia adu yang kem bangga ubasek lepin asek si yana kita bisa relumia gau basek si sakar gau masek si hutama gau masek si sair pin asek dulu si yana narka hawainin ebut bisa manusia alai kerupangan pin asek si wallahu subhanahu wa ta'ala tusi dengan ini hawainin si kepito inenan pin dawadi al-khutama
min Allah subhanahu wa ta'ala kalla la yumbadanna fil hutama mian sine khulikat lin namamin. Ya, terasa. Baik disab. Tinartantu Allah subhanahu wa ta'ala gene manusia hutamahi narka hutamahin tinartantu khulikat lin namamin. Isinin mula-mula ene ebut hutamale pemesongyahin mula-mula sine manusia. Yung sila maklumaan niya maglengan. Huwa, maglengan. Miyan limutin, magpong tinairok ng ma. So maghuwa, pagbidaan ng limutin, magluog tanto. Baranin. Magpipito. Yung sila maklumaan sampai si Pilipinas tuk disedian limutan tayo si Pilipinas. Limut. Sa iyan. Depende kaya mga sa Arab. Bigyan magsikita siya kan, ngalimut. Misa-misa haja sa aming ngutok-ngutokan. Gana bitala pala yun. Ubus, niya sa pila ng buwan ng mam. Ng maminin, magluog. Isa magpipito. Na, pang pito, ito siya ko ito. Niya ba't ang pakakad kalay si niyan limitan, gaya kita magkapakat, magkira kita rumong plan. Take it. Na sumaguha, irulay, pagkisilimitan, dok sa limitan, at tawanan ang limitan pisi diyata, na no jeep, no motor sabi yan. Pin enuhin, nagpapis limitan, so pinapatay pa rin tama. Bukatala pala pintama. Bukatala pala pala sa amin, hindi pagpantado kita may. Sabi yan. Hindi, nenupo yung damahin ka, kaso sa, like sa Saudi ka, magpagay-bagay kayo, hindi, nenunin. Magbubo sabi tipo sa amin, mag-atan ng buwa, ang bandang buwa, pisar ng buwa, sampai kipagtiman ang maglulukibinin sa aman. Sampai may kipagsasaahin sa kaman, sampai may kipagbono ay sa aman, bukali ang pangalam-kalagay na pinuli. Enen naman. May ine, sinayin hadje, sinayin hadje, nunen duk magiwali. Sino mali? Sinayin hadje, hinangin, duk magalimut lay, duk namamle. Hadje doble magnamamle, pagkaya magnamamle, lumengan pero misabe. Lumengan pero misabe. Sa men pi, ibinoren bisa sa men mga to. Pagkaya magalimutin di sila lumayan nga gausa. Ngalimutan sa amin. Gata kaya limutan na sila mga malaikat Allah takal mo sa amin. Giba. Giba. Naubos na sim namamin ene makata man daw pisa ng buwa. Ang bandaw ang pisikaw man sa amin sa pagbono maglatsay ayin kaya man sa amin ko ito. Yene pasap lang musik kita ko ito. Pinakaatan manusia pinakaatan magpakat pinakaatan. Naubos hulikat din namamin mula-mula pinaasap ko Allah subhanahu wa ta'ala. Taabot lesel law kamat yene manusiain gelem naraka pinde al-khutama kulang sa yette malingkan siya sa magpungtinay ene ang maglilimutin sa amin. Magalimutin dok ahin at bububisahin sa amin makaat. Diyan sa iyan kahalan ng tabot sa law kamat yene narka ene men narka in pito ginisan den yene men leleman den tegelan nen ilabo pidelem narka jahannam leleman ene pito parkara ini pito en namian pitong tahun akhirat na hune ito betas pito ini salido nobus si kedue pero Allah subhanahu wa ta'ala kullama dhajat juluduhum la ini leleman narka le badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab la ini sa ineggas telebut dalam ebut man kemo gani layat dengan air condition dengan so ebut dalam hartan kemo la ini sa ebut dalam pituputun ere elong mian yanu yalago ala lemanen ubus ineggas siya selama-lama setiap-tiap ineggas siya tapot barandan hinang nisab Allah subhanahu wa ta'ala hinangan baran nisab siya Allah subhanahu wa ta'ala isiruk kuit samian supaya teresare yene pinne mian ebut le duk ano siksa le pedi teman pedi Allah subhanahu wa ta'ala pensi nian tinafsiru si Muaz yene pinne kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab idan buah abang tafsir si pinne si nian waktu hininan wallahu subhanahu wa ta'ala hininan si Allah subhanahu wa ta'ala balik pinabalik si iya kuitan duk isiran balik hanggang nabus kinakaw na putlay ubus sa inge teggelanen pensi niyan Muad tubaddalu pisa 100 marra
Hinangan siya Allah subhanahu wa ta'ala isirukuit balik si dalam de oras mindahatus binalik. Semua ay hanggang tapod hininangan. Pag tapod ini si dalam de oras. De oras tegelanan lai si dalam akhirat, dalam narkamian siya. Si dalam de oras mindahatus hininangan siya Allah subhanahu wa ta'ala isirukuit. Duk mindahatus sa kinakan ng narkacan namin. Tinitigilan dalam neraka siya. Iya. Mindahatus. Mindahatus pinne mi'ata marra. Mindahatus pinne yene dalam de oras tegilanen dalam de oras mindahatus binalik Allah subhanahu wa ta'ala pinabalik siya ini barangin atau isirin kina supaya tagakan ng putli. Tidak paskan ng putli sa kanya. Ubus ebya. Ubus kedua, manusia yang taabut selalu kiamat domenep kita beri dikini. Wain kehancuran manusia ini, sini pat Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bisto ini si demu hadis, ipine sabina sabuna zira, sehingga pitumpu astai, sehingga pitumpu astai, pitumpu astai pene. Kue pinne, kue haikal, kue bustan, kue sayen adamin. Sayen adamin. Sayen. Pitung puas tajar manusia. Dimana dikit-dikit. Aja kembali ke Allah manusia. Aja. Dimana dikit-dikit manusia tahu calon kiamat. Sayen, dimana dikit-dikit. Ini nak langsung. Urus. Pekebang kafir. Sinipat tu Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bang kafir apa Nabi Surairah si Rasul Muslim bang kafir membaran dengan sini membaran semua impen manusia kafirin duk manusia munafikin kaabut si Allah kiamat tibisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirsul kafir dirs ini impen atau bang ini game ke bang sikit game ke kakagat subeda dapat yang lu tadi amban anak bisara Nabi Muhammad sallallahu wa ma yantiqu anil hawa duk agar bisara kusamian dumen kita bidik manusia haji tahu celuk kiamat bagi hab nabi stad ini we haji we ga hinina Allah subhanahu wa ta'ala saya me'lele man ko punar kare saya mehaji manusia dumen ko bidik haji manusia we kaisa we pin haji Allah subhanahu wa ta'ala mula bang kafir sumegua duk telesane pedi tamanan pedi yene azab duk tegel telesane duk tegel pegelesane yene ebut narkasan nami pege bang diki du mura tapu bakti du mura tapu tadai na subhankan pin haji pin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirsul kafir kajabali uhud bang tahu cello kiamat yene hawa hejabaran kafirin duk munafik le sama tahu cello kiamat hina Allah subhanahu wa ta'ala gabaran nen bang we hajanan sinagua impen ni haja kita si Madinah ni na lupun pinaghaja pun wanta si Madinah ini mali puno Uhud dan buah impen ni ko pun Uhud tahu cello kiamat ko inge hejabaran ni yani tanda nen hangkal pinaghaja Allah subhanahu wa ta'ala duk telesane pedi ene siksa Allah subhanahu wa ta'ala duk mura duk tegel takut jamian ngaje dumen dikit ini bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas mantap dari pintu manusia, saya bekas terbisnati malaikat dan cukup ini hajar dan malaikat ada impossible Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan dah jatuh di pernah neke rusta pernah neke apa be? Malaikat ini dan buat malaikat cuy amman ilin amman yung tengen tu subhana 500 tahun ilengan hakim mam. Nak ke barang ini kita ko baca pun apa ini baca ini ko. 500 tahun ilengan amman yung tengen ini. Jadi malaikat dinak Allah subhanahu malaikat ini. Pitu si bahana ini. Nah ini kan impossible. Dia kita magpain pinain samian impossible kay mekenusta saya kay sumegwa yan kapirin pinahainin ng Allah subhanahu wa ta'ala haji tabana haji baranan lagi supaya telesare sige yan ay pegdi atau siksa ang Allah subhanahu wa ta'ala ini mengipiking atau tanda kerupangan dan tanda mengipikangan dan sami nah ada aja dimana kita dikit-dikit
Dare pinta me soalta pinta me te vote me soalta mi devo essere sapendo me te che mi soalta la tua banda che te me casas me pinta come gole hajje pinta me porti me hajje me tenkun na sai sai wallahu alam da mai che tanto si gira sai samia cuma gua dan buah Allah subhanahu wa taala dumen pina hajje bang mu'minin dumen pina hajje angkan hajje baran dan sama bang pina hajje Allah subhanahu wa taala maka pasti sudah maka hapsi dumai ni ada buah sahabat sahabia abah ini dan buah Rasul sallallahu alaihi wasallam نقول شيء لا تكتين أبي إني ناتي أبي دند بيننا أي نبي إسحاق له لأن إذا بسارة رسولين بين أمور manusia di dalam surga dia beliau amban 30 tahun saya umur dan saya bertahan 30 tahun sahabat nus ni ada buah 70 tahun dah wahai bupi pakai Rasul sahabat nangis Rasulullah pindah dah ini pindah bunak ini pindah wahai 70 tahun pindah umur boleh besar umur dalam surga ini sahabat dan tidak pelaku pihak 40 tahun pergi sampai nakap umur sahabat enggak pernah bawa pote enggak pernah ini sahabat enggak pernah pergi lebaran sama tu sikit asal dalam Arab dia ni batak 30 tahun tahu ini Rasulullah tahu nangis dia ni kan kuat pindah ke surga weh tapi itu apa ini buat besar sama umur manusia tapi Rasulullah inna Allah subhanahu wa taala ini inna ansha'nahu insha faj'alnahu abkara urban teraba ini dah kau pindah susah pengen nangis deh naring dari dia dah kau pindah susah gak dia mencari surga ini bisa enggak baik itu selalu pas ke dalam surga bang terbodoh mulai betul-betul enggak bang saya benar mau dalam surga ya betul-betul berkotak de Allah kalau berkotak terus sana dia pindah boleh kau sidun hapden de kau tu sidun haplen lah kau sana ke mencari na sobrang betul 30 tahun nalup kau makan saya ni apa dia dapat hala ini dapat hala sama nahap penawan sana na semua ada kau pindah susah Kena tebono muna pitong-pitong sumya hinang ko balik ko Allah subhanahu wa ta'ala aman bata-bata. Nabuhuni kaya kan rin sa ang say pino kay bisa. Garo sa pita sa amin ini. Ngayon, ya dumen hininang manusia in hadje bang tasurgain mekalachi sumegua etin makhapsi. Sumegua hininang Allah subhanahu wa ta'ala baran manusia bang tabre duk munafik supaya ini dumen makhapsi supaya mula-mulanin telesare peding sige-sige kita alam manci. Duk tek si kinakan may putin sa amin din mereka sama waliyadu billah. Dan mudah-mudahan ini tahu turas tembi begini ati matang bisaro me Quran tembi me Quran tembi sa amin si mas si Fox suaib si indama yan terang naro tembi sa amin imarahin yan mudah-mudahan insyaallah bangkarunia pinte na pekerjaan tembi si manabalik na bang mag-ibsen pe ko adu ya. Kasi bang mag-ibsenin dan kita ada problema dan kami pihak semua haja pinte rute di Quran tembi bisa begitu aso itu gua samian maka Quran tentu kita bi karena problema hada wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillah rabbil alamin